abasirikare b'abarundi nyuma yo gukuritirwa mu buryo bukomeye cyane hariya mu mujyi wa Bukavu na FARDC n'ahandi barwaniraga mu nkengero zabo. Ubu ngubu kiriho kiri kuvugwa ni uko bayamanitse rwose, intwaro barazitabakizwa n'amaguru barahunga. Ariko ni bamwe na bamwe ni bamwe na bamwe ariko hafi ya bose, kuko nta musirikare n'umwe uri mu makuru tugeraho uri mu mujyi wa Bukavu uri kuhagaragara nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Umusirikare yaba Murundi, yaba mu FARDC, yaba Wazalendo ndetse yaba na FDL, nubwo n'ubundi muri iyi minsi FDL bigoranye cyane kumenya uko ibyabo, kuko amakuru avuga ko n'abarwana bari gukoresha impuzankano za FARDC cyangwa se imyenda y'igisirikare ya FARDC. Aha rero amakuru avuga yuko bataye intwaro, harimo ibitwaro bya rutura, hagaragaye amashusho abaturage rwose ubona babigiriraho umunyenga. Marco, unaona le polisi yae bagaragaza ko izi ngabo nyine zatsinzwe muri uyu mujyi n'ahandi barimo bahanganira M23. Rero amakuru akavuga ko hari abari kuyamanika ndetse hakaba n'abiripotinga kuri M23, no kuvuga nyine abishyikiriza umutwe wa M23 bavuga bati turatsinzwe nta kundi ahubwo mutwakire. Abo rero bari kuza n'intwaro zabo ko zakabaye ibitwaro binini bakabijugunya aho ngaho, ariko hakaba n'amakuru avuga ko hari abari guhunga batishyikirije M23 ya systeme FARDC bakoresha yo kwikuramo imyenda bakajya gushakisha imyenda ya gisivile bayishaka mu baturage kugira ngo batagaragara ko ari abasirikare, ubundi bakisanisha n'abaturage kugira ngo badakomeza kuraswaho na M23. Kugeza ubu ngubu icyo twababwira ni uko Generali Byamungu uyu akaba ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 ARC, yungirije Generali Sultan Emmanuel Makenga yagaragaye hafi ku mupaka w'u Rwanda aganira n'abaturage mu byishimo bidasanzwe, ashagawe n'abaturage benshi cyane. Aha rero bakaba hari nyuma y'uko baje barwana n'abasirikare ba FARDC na polisi yabo kugeza ubwo bageze ku mipaka y'u Rwanda, cyane cyane Rusizi, ku mupaka muto wa Rusizi ndetse haba no ku mupaka munini wa Rusizi. Ahangaha abasirikare ba M23 bakaba bahakandagiye barahagera ndetse bagaragara mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga no bitangazamakuru bitandukanye bari kumwe n'abaturage. Mu bagaragaye rero hakaba harimo na Generali Byamungu, akaba ari umusirikare mukuru cyangwa se wungirije Generali Sultan Emmanuel Makenga, umusirikare mukuru muri M23 muri ARC. Rero ikindi twabwira ni uko ahangaha kandi abaturage bagaragaje amarangamutima mu buryo bukomeye cyane ko bishimiye M23 kuba yafashe ibice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ko bari banyotewe no kubageza muri Kivu y'Amajyepfo. Hari umuturage wagaragaje amarangamutima ye mu buryo bukomeye cyane. U Rwanda igihugu mugifate mutugombore, ntibazongera kwica umunyamurenge ukundi, mumanuke Uvira, muzamuke Gafinda, mugaya mu Minembwe, mufashe amakanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvuru, mubakubita Masunzu, muzamutora impyiko muzita muri Tanganyika. Akavuga ko kuba M23 bageze muri Kivu y'Amajyepfo kubohora abo mu bwoko bw'abanyamurenge ari ikintu gikomeye cyane, ahubwo bari kwamagana abarimo Generali Masunzu, umwe mu bagambanira bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange. Ikindi twabwira abakudukurikiye ni uko ikigo cya gisirikare cya Kansai ni hafi y'umupaka w'u Rwanda n'ubundi cyambuwe FARDC mu buryo bukomeye cyane. M23 muri iyi mirwano yagaragaye ifatira ibice bitandukanye, ariko noneho ikintu gikomeye cyane yakoze ni uko yagiye gufatamo ibigo bya gisirikare mu bihe bitandukanye mwagiye mubyumva, haba Rumangabo, haba Minova n'ahandi hatandukanye yagiye ifata. Aho yagiye ifata ibice, yagiye inafata n'ibigo bya gisirikare, abasirikare bakayabangira ingata bakibuka bagata ibikoresho bagasiga inkambi zabo, amahema n'ahandi bari bakambitse, ku buryo ikigo cya gisirikare gisigara mu maboko ya M23. Aha rero hejuru gato y'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ariko ku ruhande rwa Rusizi. Ubwo rero ahangaha ikigo cya gisirikare kikaba kirimo abarwanyi ba M23 mu buryo budasubirwaho. Ikindi twabwira kandi ni uko muri aya makuru muri iyi mirwano uko iri kugenda ikaza umurego, ni ko ari kugenda humvikana imvugo z'abanyapolitiki n'abandi bantu bavuga ari kijyana cyangwa se bakomakomeye muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se k'Afurika y'Iburasirazuba muri rusange.
ubwo rero umuntu amaze iminsi n'umwe bitangazwa na General Muhoozi Kainerugaba, akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF. Aha rero yongeye kumvikana avuga ko agiye gufata Bunia, ni agace kari mu Teritwari muri Kivu y'Amajyaruguru, mu ntara ya Ituri. Yabivuze cyane cyane ashaka kuvuga ko hariya hari abo mu bwoko bw'abahema bukomeje kwicwa, ariko mu babica harimo n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'indi mitwe bafatanya bakingira ikibaba, harimo na za Codeco. Aho rero yavuze ko ni igakomeza nta kabuza UPDF izerekeza hariya muri Bunia. Abenshi batangira no kwikangamo bavuga ati si ibingibi noneho byaba bisobanuye iki, ariko ibi bikaba ari ikimenyetso cy'uko uyu General Muhoozi Kainerugaba yaba yumva impamvu za M23 nk'uko tugenda tunabigarukaho. Hanyuma ubwo ni amagambo yatangaje mu gihe imirwano nayo ikomeje kurimbanya cyangwa se ikomeje cyane. Akaba kandi n'ubundi yaratangaje ibisa n'ibingibi ubwo mu bihe byashize yavugaga yuko abacasho baje muri Congo gufasha FARDC nibaramuka bakomeje kwijandika muri iyi mirwano no kwica abazira akarengane hariya mu burasirazuba bwa Congo bazabona akaga. Mu bihe byashize yari yatanze n'igihe ndetse icyo gihe avanga amasaha 48 n'ubu ngubu kandi hano kuri Bunia nabwo akaba yongeye gutanga igihe avuga ko ibi bikorwa nk'ibi byo kwica bano bantu bigomba guhagarara. Abakurikirana cyane ibya kiriya gisirikare cyo muri Congo FARDC, ubundi hariya biramenyereye yuko abasirikare bajya mu rugamba n'imiryango yabo n'abagore rwose, ari naho benshi bahera bavuga ati se kurwana urugamba ubundi byakoroha kurutsinda. Umuntu arajya ku mirwano akagaruka akigira kwibanira n'umugore n'abana, ati ibingibi babifatanya n'urugamba gute? Nanjye nawe makuru nayabonye, ariko ntabwo ari igitangaza. Hariya mu gisirikare cya Congo niko bigenda. Abasirikare bari n'imiryango yabo mu bice bitandukanye, aho bari haba mu bikuyu cyangwa se mu mashyamba barimo. Iyo baye ngombwa ko bajya nyine mu mashyamba nko mu gihe cy'intambara nk'iki ngiki, iyo bagiye muri training kongera kwikarishya, ugomba kugendana n'umugore n'abana. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe hariya mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Bo bemeza ko rwose umusirikare agomba kubana n'umuryango we byanga bikunze. Niba ari umusirikare w'umugore agomba kugendana n'umugabo n'abana, niba ari umusirikare w'umugabo ni ukugendana n'umugore n'abana. Rero abantu nabonye batungurwa no kuvuga ngo mu bo basanze hariya muri kiriya kigo cya gisirikare ngo harimo ngo abana n'abagore ngo bari kumwe n'abasirikare. Ibi rero ntabwo bitangaje cyane, niko hariya muri Congo byifashe. Ubwo ugomba kuba uri umusirikare. Ubundi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo gifite umwihariko ku buryo nyine ari ibintu benshi bibazaho, ariko ni uko nguko biteye. Nuko biteye kuko wanabonye ko mu basirikare bagiye bafatwa harimo n'abinjiye mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe byashize mu buryo bunyuranyije n'amategeko, harimo n'abinjiye ejo bundi ubwo imirwano yari bakomeranye cyane M23 ifata umujyi wa Goma. Abo nabo M23 igenda ifatira mu rugamba. Abo basirikare ba FARDC bagaragara bafite ikintu cyitwa urumogi cyangwa se bya biyobyabwenge twita urumogi. Uwo nabo n'undi mwihariko wabo ubona ko ari ibintu bitangaje cyane kwibaza mu musirikare atumura urumogi akongera akajya hariya ku rugamba, ariko bo ku ruhande rwabo bemeza ko ahubwo ngo rubaha imbaraga na morale. Ni ibintu bitanyuranyije n'amategeko kuri bo hariya mu gisirikare. Bishobora guhanwa mu gisivile, bishobora guhanwa ahandi, ariko mu gisirikare byo ni ibintu bisanzwe cyane. Ubwo rero ni utuntu tw'umwihariko bafite. Ariko ubwo ngarutse kuri iki cy'abagore nyine nuko nguko giteye, umusirikare wari kumwe n'umuryango we. Aha rero nicyo twavugaga, ikigo cya gisirikare cya Kansayo kiri hafi n'umupaka w'u Rwanda hariya. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu kirimo abasirikare ba M23 nk'uko nabikomojeho mu ncamake. M23 muri iyi mirwano yagiye igaragara ifata ibigo bya gisirikare, nacyo gikomeza gutuma abantu bibaza bati se uyu mutwe utetse uzi kugera ku kigo cya gisirikare ukahirukana coalition. Kuko nk'ahangaha iminova mu minsi ishize hari abasirikare ba SADC, hari Wazalendo, hari Abarundi, hari FDL. Abo bose bari bameze nk'aho bakorera ikintu cy'inama, ariko hakaba hari ikigo gihuriweho cya gisirikare. Bahirukanwe shishi itabona. Ntabwo ari aho gusa, za Rumanga mu bihe byashize cyane, aho M23 isigaye inakorera training zayo, aho naho yirukanye abasirikare ba leta FARDC n'ahandi hatandukanye yagiye ifata ibigo bya gisirikare. Kuko n'ubu n'ikigo cy'indege cya Kavumu, amakuru avuga ko ari ikigo ubundi cyifashishwa n'indege za gisirikare za FARDC, naho yarahabirukanye. urumva ko naho hasanzwe hakorerwa ibikorwa bya gisirikare. Ni gutyo rero ibintu biteye kugeza ubu ngubu. Amakuru nuko icyo kigo kirimo M23. Ni ukuvuga ngo uko biri kose, iyo igice runaka cyangwa se umutwe runaka ufashe
aho uri kurwanira, niba ari umujyi ufashwe, niba ari agace runaka, niba ari isantere, habaho icyo babyita gukora isuku, niko navuga. hari abo basigaye bacengeye mu bice bimwe na bimwe bafite n'intwaro bakomeza kurasa, ibigaragara ko nyine baba bakirimo bafite utudifensi dutoya cyangwa bihishe inyuma y'ibipangu n'ahandi hatandukanye. aho rero hakorwa icyo bita isuku cyangwa gukiriminga nk'uko waba bivuze, kugira ngo bizere neza ko aho ngaho bahafite, bizere ko neza ko batari buze gutungurwa, bizere neza ko ijoro ridashobora kugera bakaraswaho ku buryo bashobora kwamburwa icyo gice bafashe cyangwa se nk'umujyi. naho rero mu mujyi wa Bukavu twavuga ko ariko ibintu byari byifashe. ni nayo mpamvu ndetse abasirikare ba FARDC bari bakomeje gukinagira baza berekeza mu bice byerekeye ku mupaka w'u Rwanda Rusizi. ni nako byagenze i Goma mu bihe byashize, dukunze kugereranya kuko ari imijyi nyine yose ikomeye kandi iri mu cyerekezo kimwe. aha naho bamaze gutsindwa, abo hanganye na M23 baje bameze nk'abiyahura cyangwa se bahunga, bakagenda barasa baza bagana ku mipaka y'u Rwanda. n'ahangaha niko byari bimeze, niyo mpamvu baje barasa gutyo mpaka bageze ku Rusizi, ku mipaka ya Rusizi, umupaka muto ndetse yewe n'umupaka munini. ishusho y'uyu mubyeyi niba wabibonye, akoresheje imvugo y'ibyishimo ariko nanone irimo uburakari. ibintu byombi bigaragaza ko yishimye ko M23 iri gufata ibice kugeza ubwo igeze n'aho ngaho ku mupaka, ko abakongomani bari kubohorwa cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda no mu bwoko bw'abatutsi nk'abanyamurenge n'abandi. ariko nanone agira uburakari bw'uko harimo bene wabo bavuga ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda bagambanira bene wabo, nabo babica bafatanya n'abishi n'ikunyo, nubwo buryo yagaragazaga kubica. yatanze urugero rwitwa General Masunzu, anamugarukaho cyane mu kiganiro yatanze. babonye amashusho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. uyu mama cyangwa se umugore wabonaga ko afite ibyishimo by'uko turi gufata ibice, ariko nanone ababajwe n'uko hari bene wabo bakomeje kugenda bafatanya n'ababica, n'ababirukaho, n'abakora ihohoterwa ritandukanye kubica. akavuga ko rero M23 n'abandi bafatanyije, wumvise ko anavuga ngo twirwaneho, ati ni twirwaneho nihere hamwe, M23 ituruka ahandi, mubogotere hagati, mukomeze muhangane nabo kugera mugeze ku ntsinzi yuzuye. kandi abo ngabo ba General Masunzu nabo mubahangane nabo ku buryo bukomeye cyane, kuko batugambanira kandi ari bene wacu turi bamwe, ariko ugasanga gukomeza nabo gufatanya n'abatwica. rero yagaragaje ibyishimo, ariko nanone agaragaza ko atishimiye kuba hari bene wabo bakomeza nabo gufatanya n'ababica, ibyo twakwita akagambano, ubugambanyi kuri urwo ruhande. ariko usibye uwo muturage ukiri aho ngaho, ibyo bya Masunzu, General Masunzu ni muntu ki? kubera iki agambana ate? ni umukongomani uri mu gisirikare cya leta ya Kongo, byitwa ubugambanyi mu buhe buryo? ubisobanura. reka wa mugana aho ngaho kugira wenda abantu bahumbeho gatoya badasobanukiwe. ni General Masunzu kugeza ubu ngubu akaba ari umusirikare, umwe mu basirikare bakomeye cyane muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, kuko afite ibice ayoboye birimo ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bihegereye, icyo bita zone ya 3 ya gisirikare. kiba ari igice kinini cyane, intara zigera muri 3 cyangwa zinarengaho, ahayoboye operasiyo zaho zose igisirikare mu buryo butandukanye. aha rero akaba yarashyizweho kugira ngo cyane cyane muri iki gihe afashe mu kuyobora urugamba barimo barwanamo na M23. nicyo twavuga mu nshingano arimo kuri uyu munsi. ariko tuvuye aho ngaho, ubundi General Masunzu ni umusirikare wabaye ndetse no ku ruhande rwa SD cyangwa se muri iyi mitwe y'abarwandofone, abarwanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. hanyuma akaba yaraje kwinjira mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. akaba rero ari uwo mu bwoko bw'abanyamurenge hano muri Sud Kivu, ndetse n'abanyamakuru yari amaze iminsi acicikana muri uko turi kugenda bakinagiza ijya kubafatana Bukavu. bavuga ko yari yahungiye ahitwa Uvira muri bene wabo, ariko nta makuru ngewe nafitiye gihamya ariko yagiye avugwa, kuko ni ibice aturukamo hano muri Sud Kivu. ibi rero bakamuheraho kimwe n'abandi. impamvu bavuga ko ari umugambanyi ni uko nyine arwanya urwo ruhande, kandi nyamara yakabaye afatanya ahubwo na bagenzi be kurwana urugamba rutuma nyine barengera ubwo bwoko. ariko se gusa nyine hari izindi ngero zitandukanye twatanga z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. hari abitwa Abasendugu Museveni, hari abitwa ba Muhizi Muheto bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane batuka bene wabo. hari
umutwe wa Gumino wagumuwe n'abanyapolitiki bamwe ku buryo Gumino yari yashinzwe kugira ngo iharanire uburenganzira bwo kw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Icyo kimwe n'uko twirwanaho bigenda, ariko iza kwiguma ifashijwe n'abanyapolitiki bamwe na bamwe kugeza ubwo ngubu twirwanya uyu Gumino, ahubwo nayo irwanya bene wabo, irwanya twirwaneho. Abo bose rero ni abantu bashinjwa ubugambanyi kuri bene wabo, ariko ni benshi batandukanye, bitwa ba Jenerali Mayanga n'abandi. Abo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda usanga bari muri FARDC, ariko bagashyira imbaraga cyane mu kurwanya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Icyo nakivuga cyo yo umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, kuri ubu ngubu niwe uziyoboye, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mu byo amaze iminsi atangaza ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter ku byerekeranye n'ibera mu burasirazuba bwa Congo, ku mutekano ndetse n'intambara ihabera, ni ibintu bigaragaza neza ko yumva uruhande rwa M23 cyangwa se yumva impamvu zayo zituma irwana. Nubwo rero adakoresha imivugo nk'iy'abanyapolitike dusanzwe tuzi ngo abyerure mu buryo bwa nyabwo, ariko ubona ko ibyo atangaza bifitanye isano no kuba yabashyigikiye cyangwa se yumva impamvu za M23, icyo twita koze, impamvu irwana hariya mu burasirazuba bwa Congo. Ndabihera ku ngero za hafi, ni byinshi yagiye ubundi atangaza kuri M23 mu bihe bitandukanye, ariko reka duhere hafi aho abantu babasha kwibuka neza. Mbere y'uko gatoya M23 ifata umujyi wa Goma yafashe mu minsi ishize, Jenerali Muhoozi Kainerugaba yari yatanze amasaha ku ngabo z'abacanshuro, abameriseneri, bari abacanshuro b'abazungu n'abandi batandukanye baje gufasha FARDC, avuga ko bagomba kuva muri iyi ntambara cyangwa se bagomba kuva hariya, bitari ibyo ngibyo kakabaho akaba yabatera. Yari yatanze ndetse n'igihe bagomba kuba bagezweho n'akaga niba baramuka batavuye muri iyi ntambara. Nubwo baje kugira ibyaha gusa niko navuga, n'ubundi bakaza kutoroherwa na M23 ikabakubita nabi cyane, ikanabafata na Goma, n'ubundi bagataha muri uko kwirukanwa igoma mu mirwano ikomeye cyane yahaberaga ubwo M23 afata kuri ya mujyi. Ariko Kainerugaba yari yatangaje ko abantu bacanshuro bagomba kuva aho ngaho shishi itabona. Yari yabitangaje nyuma y'uko hashize iminsi bivugwa ko abaturage muri Masisi mu bice bimwe na bimwe bari kuraswaho n'abasirikare ba FARDC, ariko bakaba bashyigikiwe n'abacanshuro bari kwica abo baturage, haba gukoresha indege za drone cyangwa se n'ibindi bisasu biremereye bikica abaturage. Akavuga ko biri gushyigikirwa n'abo basirikare b'abacanshuro. Icyo gihe yatanze igihe avuga ati mugomba kuva aha ngaha shishi itabona, bitaba ibyo ntabwo tubihanganira njyewe ubwanjye. Nibyo byatangajwe nawe. Hanyuma aha nabwo yaje kumvikana agaragaza ko aha ngaha muri Bunia bagomba kuhafata, ariko yabivuze yuririye ku kuba abaturage bahariya abicwa mu buryo bubabaje cyane, bicwa n'imitwe y'iterabwoba za Codeco za DEF, ariko hakaba hari n'ikintu cyo gushyigikirwa ingabo za leta Congo FARDC, ubundi niyo marenga yacaga ndetse n'indi mitwe ifatanya na FARDC. Aha muri Bunia ubundi ni agace kari muri teritwari mu ntara ya Ituri. Muri Ituri ubundi hanasanzwe ingabo za Uganda UPDF zifatanya n'igisirikare cya Congo mu cyiswe operasiyo Shuja, nubwo nayo kugeza ubu ngubu byagoranye kugira ngo igere ku musaruro, kuko za Codeco na DF iyi ngiyi ituruka muri Uganda bakomeza kwica abaturage mu buryo bukabije cyane kandi bubabaje, kuko ni imitwe yica mu buryo bwa kinyamaswa bubi cyane. Aho rero bikumvikana ko iyo operasiyo nubwo barimo kwifatanya ariko itaragera ku musaruro wa nyawo, ariko bari bayumvikanyeho bayemeranywaho. Igisirikare cya Uganda kirinjira, hagiye hanagaragara uyu Muhoozi Kainerugaba ajya kuganira n'abasirikare bakuru, harimo n'uwitwaga Jenerali Chiwewe, atakiri umugaba mukuru w'ingabo za Congo yahinduwe, bagiye bakorana ibiganiro bigamije gushyira imbaraga kuri operasiyo. Ariko ibyo Muhoozi yatangazaga kuri inshuro Jenerali Muhoozi ntabwo bigendanye n'iyo operasiyo Shuja, ahubwo bigendanye no kuvuga ngo abantu bakomeje kwicwa bazira ubwoko bwabo, ntabwo twebwe turi bukomeze kurebera. Ibyo avuga rero nubwo benshi bamwe babihuza nuko akunze kwiganiriza bakenda kubigira nk'urwenya, ariko haba harimo politiki, harimo icyo ashatse kuvuga, ariko cyane cyane akunze kwerekeza ku kintu kijyanye n'abo mu bwoko bw'ururimi rw'ikinyarwanda, cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi, kuko nk'ahangaha muri Bunia, za Ituri, za Beni hari abantu bo mu bwoko bw'Abahema. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikunze kuvuga ngo abo bantu baturutse Uganda nayo ivuga ko itabemera,
aba nabo bakomeza kwicwa bazira ko rero ari abo mu bwoko bw'abahima cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi. Aho rero niho uyu muyobozi Kainerugaba avuga yuko ibi ari byo kwihanganirwa, ati tuzafata Bunia, ariko avuga ngo tuzafata Bunia abashaka kwerekeza kuvuga ngo ntabwo dushimishijwe n'ibiri gukorwa n'igisirikare cya Kongo n'abagifasha kwica abo muri ubu bwoko. Nicyo nge navuga kirimo kiri aho ngaho. Naho ubundi cyo yarumbajije ku ruhande Kainerugaba yaba ahererewe cyangwa se ukagaragara agaragara nk'uwumva neza impamvu y'imvura, kandi akagaragaza ko ashyigikiye ko izakomeza kurwana paka bageze ku ntego zabo. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.